Она схватила всю Россию. Мы все как один сплошной кулак, просто будем убивать этих фашистов. Я прекрасно понимаю, что от этого зависит будущее вообще всей нашей страны. Если я сейчас не пойду, сколько это еще будет продолжаться? За моей спиной сейчас стоят именно те мужчины, которые внутри осознал, что именно он должен. Pasukan dari Chechnya, wilayah otonom yang merupakan bagian dari Rusia, lagi-lagi diterjunkan ke Ukraina. Hal tersebut disampaikan oleh pemimpin Chechnya, Ramzan Kadyrov, pada Senin, 18 April 2022, sebagaimana dilansir dari telegram resminya. Kadyrov sendiri merupakan sekutu Presiden Rusia Vladimir Putin, patriot sejati dari tanah air, putra-putra Chechnya yang layak, berani, sedang bergegas ke medan perang, tulis keterangan unggahan. Dalam sebuah video yang diunggah di internet, Kadyrov mengklaim bahwa unit-unit wilayahnya sejauh ini tidak mengalami kerugian. Terlihat pula pasukan Chechnya yang berbaris rapi dengan senjata lengkap dan siap diterjunkan ke Ukraina demi membantu Rusia. Kadyrov menyatakan bahwa tugas utama mereka adalah menghindari hilangnya banyak nyawa.